tubifurije gukomeza kugira weekend nziza cyane. Turi binyamakuru reka tuyihere mu gihugu cya Espagne. Ikinyamakuru Marca cyakatubwira ati urutambwe rumwe gusa. Ni Madrid rero yitwaye neza cyane itsinda match ya 8 yikurikiranya ubwo batinaga ikipe ya Deportivo Alaves ibitego 2-0. Akaba rero abasore ikipe ya Zidane bakomeje kurekipera amanota 4 yabo hagati ya Barcelona, akabasiga rero amanota 9 yo gukina ngo champion irangire. Hanyuma Karim Benzema akayatsinda igitego cya penalty itavuzweho rumwe kuko ikosa bakoreye kuri Flamendi benshi ntago bayihurizaho bose ntago yayemeranyaho, bamwe baravuga ati ikosa abandi si ikosa. Hanyuma kandi Marc Asensio akatsinda igitego cya kabiri, rero igitego bavuga ko Karim Benzema nawe yarari mu offside kabisa ajya gutangura umupira. Sporting Catalonia yo ikaza yataka mu buryo bukomeye cyane, rero tugiye kuri Madrid yatsinze ibitego 2-0 ikipe ya Deportivo Alaves, kavuga ko ni intsinzi y'igitego cya penalty ndetse n'ikindi gitego byose ngo byatewe inkunga na VAR. Dukomereza kandi mu mujyi wa Catalonia, rero Mundo Deportivo ikatubwira ati rwose birakomeye cyane, rwose ni match ikomeye cyane, rero ikaba yagarutse kuri tombora Champions League mu byukuri ivuga ko Barcelona igomba gukina n'ikipe ya Bayern Munich muri kimwe cya kane kirangiza ubwo Chelsea cyayisezereye kari kinyamakuru na Napoli cyamaze gukuraho tayari. Hanyuma kandi kitubwira ko City, Real Madrid ndetse na Juve na Rio rero bizabihura, ariko ubwo Rio urabona ko batanayibara hangaha muri izo kipe zahura muri kimwe cya kabiri kirangiza kabisa. Paris Saint-Germain yo ikaba rero ngo na Atletico Madrid zose ziri favori. Mu gihe kinyamakuru L'Equipe cyo kitubwira ati nukwataka kabisa. Rero ikipe ya Paris Saint-Germain ikaba izakina match yayo ya mbere ya kimwe cya kane kirangiza ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 8. Paris Saint-Germain ku kinyamakuru kinabitwereka kandi ikaba ariyo kipe ya mbere izatangirira izindi gutungura match ya kimwe cya kane kirangiza, mu gihe Man City niramuka ikomeje kabisa ikaba rero izahura n'ikipe ya Juventus, akaba ariyo match yaba ari yanyuma nkuko ubibona kuri calendrier. Match zose rero bamaze gushyira n'amasaha zose ni saa 3 z'i Kigali mu byukuri nkuko ubibona kuri iyi table. Kwerekeje mu gihugu cy'Ubutaliyani, Corriere dello Sport yo ikaba itubwira ko Conte n'ikipe Inter domera rwose hatangiye kuzamo icyezezi mu bijyanye n'akazoza k'uyu mutoza. Akaba rero uyu mutoza Antonio Conte ibintu ntago meze neza cyane nyuma ko ari kugenda yitwara nabi n'ikipe Inter domera batameze neza cyane, bikaba bivuga ko rero bashobora kuba batandukana n'iyi kipe. Corriere dello Sport kandi iratubwira ko Chris Smalling ndetse na AS Roma bamaze kumvikana ndetse na Manchester United, rero akaba agiye kongera gutizwamo umwaka umwe kugera 2021. Hanyuma ikipe ya AS Roma ikabona kumugura rwose, amakipe yombi yamaze kubyumvikana. Tutosfor ikaba itubwira ati Juve ati rijoro irajya ku mudantiste kabisa, arajya ku mukuzi w'amenyo. Akarero ari match ya Atalanta ndetse n'ikipe ya Juventus, rero Atalanta ni ikipe ikomeye cyane mu byukuri. Akarero aya makipe yombi ari no muri Champions League, rero agarahura uyu munsi saa 3:45 z'ijoro. Hanyuma akaba ikinyamakuru kitubwira ko Gasperini mu byukuri naramuka atsinze ikipe ya Juve ari busigemo ikinyuranyo cya Atalanta ndetse na Juve cy'amanota 6, mu gihe kandi Juve naramuka itsinze rero irabetera utambwerekeza ku gikombe cya shampiyona. Tutosfor kandi iragaruka kuri transfer mu byukuri tubwira ko Nicolo Zaniolo umusore ikipe ya AS Roma akari gushakishwa cyane ikipe ya Juve ndetse n'ikipe ya Inter domira ni duel aho ngaho hejuru amakipe mbaramushaka. Mu gihe kandi iki kinyamakuru kitubwira ko Antonio Conte mu byukuri nyuma yuko atamenanye neza cyane ikipe ya Inter domira, akarero Max Allegri ngari hafi aho ngaho mu byukuri ku buryo ahita afata ikipe ya Inter domira. La Gazzetta dello Sport yo entretien ndende cyane bagiranye na Kalidou Koulibaly baganira ibintu byinshi cyane, ababwira ko rero biteguye neza cyane kuzakina n'ikipe ya Barcelona. Anako kandi Kalidou Koulibaly yavuze uburyo muri karantine bwose ibintu byari bimeze, avuga ati ntago byari bimeze neza cyane igihe twadufungira mu mazu. Bamubaje ku ikipe ya Napoli yavuze ko rero yifuza kuguma mu ikipe ya Napoli ubuzima bwe bwose. Cyamakuru The Sun cyatuganira mu transfer rero kitubwira ko Manchester United iri gushakisha cyane Ben Chilwell w'ikipe ya Leicester City $60 z'amapaundi. Man United rwose ngo yiteguye kuzitanga kuri uyu musore ukina inyuma ku ruhande rw'ibumoso yitwa Mark Halsey, akaba ari umusifuzi wa sife mu myaka yashize cyane, ni umusaza. Akamaze gutangaza ko rwose bibaye byiza cyane. Mike Riley akaba ari umugabo uyoboye abasifuzi mu gihugu cy'Ubwongereza nyuma y'amakosa VAR yakoze muri iyi season agakostinga amakipe kuba ari gutakaza ndamanuka, akarero avuga ati bibaye byiza cyane wakwegura wa musaza ukigendera. Cyamakuru The Sun kandi kiragaruka kuri David De Gea, akaba rero ari bukine match ya 400 ku munsi wo kwa mbere. Akaba rero Ole Solskjaer avuga ati rwose uyu nguyu azakina match nyinshi cyane ahubwo turifuza kumugumana, hanyuma akazakina n'izindi 400 ziri imbere. Mbibutsa ko David De Gea rwose ni mutoya cyane afite imyaka 29. Ikinyamakuru Daily cyagarutse kuhagarariye Kevin De Bruyne umusore mu Bubiligi, akaba rero yamaze gutangaza ko Man City niyo yanahanwa ibihano bya financial fair play mu byukuri. Akaba rero Kevin ngo azaguma mu ikipe ya Manchester City. Mbibutsa ko Man City izamenya ibihano byayo ku munsi wo kuwa mbere ku isaha ya 4 za mu gitondo. Ikinyamakuru Demira kiragaruka ku Jose Mourinho rero ategura match n'ikipe ya Arsenal bafatanye ku munsi w'ejo, we yigarukiye cyane ku buryo bukomeye kubasifuza bikoma mu byukuri. N'ubu ngo Mourinho aracyari mu kiriyo cy'akababaro kabisa atewe nuko batiza mu penalty Josh King yakoreye kuri Harry Kane.
kandi Mourinho aravuga ibi ngibi ikipe ntigeze itera n'ishoti na rimwe rigana mu izamu kuri iyi match. Ikinyamakuru Temira kikaba gikomeza gitangaza ko Pep Guardiola amaze kubwira abasore bati kabisa na hanyu ibintu biri mu ntoki zanyu, iyi Champions League nimwe mubishaka bizaturuka kuri mwebwe. Record mu gihugu cya Portugal iratubwira ko Benfica ikomeza gushaka umutoza Jesus toza ikipe ya Flamengo. Uyu nguyu yahoze anatoza rero ikipe ya Benfica barashaka ko bamugaruramo nyuma yuko birukanye Bruno Lage. Iki kinyamakuru Amakuru akigeraho rero akaba avuga ko ikipe ya Benfica iri kumuha umushahara muke cyane kuruto Flamengo iri kumuha, ariko na Jesus ngari gukomplika cyane ikipe ya Benfica. Les amis, kankomeze kubifuza rero kugira weekend nziza cyane, Imana ibarinde.